ole tun video chonin khami puri chiana oath taking ane nia anrik luai kan ti kha enge chan kan clear hawanga chubi ma chuanin hei screen a kan muang hian mi tam takin thathiam lo kanoma a post tu hi di dingi chinza ania maro chu di dingi chinza ti chan kher poni chuang lovin hetiang zonga thula tam tak social media kanomti alanga comment ta te post hriat theini chuwang chonin hemi chungchang hiron soifia angai nin ka ria soifia hi kan tia soifia hianin diklo taria wa hriat na hiom thina mi zo rilruwa hen tun nai chu makop me ma se thil ni na sa kha kan ron soidon tina ani berzo ka chu ti chuan puri chi a khanin khami oath taking a lak ni khan speaker dinglam panga khan avading ani oath taking oath khavala ve me ta thu vatiama ti chuan ni e dinglam pangkha BJP velam pangkha India INDA kan ti ho khani ta ni ti chuan khata khanin tam tak chuanin oath taking kha BJP lama alla ka wang khan BJP lekta na mana wang khan kan MP chu dotalo soini mo BJP side ti mo tile sham khan omani chu aha thak lampang lek chu ni ka ti ti le chu chan chu she thiam lo tu ri om lo renga ti hen kan lo soi fianga heituna po sa henin Mizoram Lok Sabha MP Richarda'n maya chon BJP le atho pui NDA lama thu tiam ala ta ZPM party hian Mizoram mi pui te hi dot nin vashil nem ta tia ang thubel chen do lo lutu khi chu pos fo lo hi fu viau ome ti chuanin engponi se puri cha ta hian kan hriat tak angin hei speaker thutna dinglam panga hianin oath taking avalani lektan hi en ula pahni chauh omani pahni chauh pathum omlo pali omlo pahni chauh om heti lampang hi BJP lampangina oath taking ani na nia heti lampang hi India lampang khani ta ni atlang pui thuin ti chuan heti lampanga puri cha ta na oath dalak wang me hian BJP support ta anga le mizomi pui te dot mirsil ta ang hiala an soi hi thudik lo thubel chen to lo ania heti laya avala ka wang hian puri chi hi neutral ani talove tina ni lova side lampanga nei BJP lampanga thuwa tiame ti na poni heklo chuchunia hei social media source berarin tlang lo ka ti chana chu tiktak chuan social media hi hei smartphone kan nei fur do a smartphone kan neya keima ni kan smart le si lo an tiang do hian thil chiang reng hei tuna po han en ula ka soi fia thiam lo jok a holam lutuk hi helam panga hen India ni helam panga BJP ti chuan lektan hi khoi mo jok hi amman ve ngai ni puri chi hianin achan chu neutral tan lektan than pa bi kom chong lo tuna BJP lampanga side 22 te hian helam panga hen puri chi hen ron ti po ni se mo entinan speaker ve lampanga hen oath taking karon nei po ni se an soi sel thodon ti na ni side lampang ka nei lawanga te India lampanga lo malo chamrem antenga helampanga ati khan BJP lampanga lo side ni hi NDA lampang an tilenga a boi thla ka ni tingai nom lo side big nei lo tan lektan om chong si lo chuwang chonin puri chi hianin speaker ding lampang emo ve lampanga emo khian oath taking hi lo la po ni se side nei ti na ni lo chu kan lo hrathiam don nia tuna BJP lampang NDA lampanga side ti tu tam tak khianin an chir theyang tho hianin speaker ve lampanga khian oath taking halo nei ta ang ni se an chir the don tho ti na ni chuwang chonin hei chu thu om jiom lo ni neutral tan on big nei lo tan lektan than pa om miu si lova tingai nom lo ni heting hen video non ti suka yan en lok tiang nia thutna tur he non alliance kan nia kaini chu thutna tur chu speaker in min ko mu me yang min kan thutna lai tur chu min tin mai kari non alliance out thutna tur kha tikhan puri chi chuanin non alliance thutna tur chumin ko mu me yang atia ka oath lak na tur chumin ko mu me yang atilo chun chu oath lak na tur bi khi om than pa lo ni ti chon heti lai hianin ti hin subtitle non se ka BJP tho pui lo te thu tiam lak na BJP lam thu tiam lak na
MP ประคัดส่วนนังป้าฮีอีวัดเตนมเวโอ้ฮีกันนนจิบตัวตะกะขานี่ BJP เราลำทุเทียมลากนะติลำปังให้นันตา BJP เลยทบ MP ทุเทียมลากนะruling podium opposition podium hemi remote poi han ni la achiang reng khoyang hian nge alak bik chuanang khoi mo zo ka hena la nga amai ro chu hemi wang hen support nei tina ani lo a video create to po hianin podium shan pa podium ante podium do san ani thonga lectern shan pa neutral tan khen om lo rim ma chu wang tu na lo phun te hi chu an lung oi nan mu don lo hemi isu a kher ri chuan khoi mo zo ka hen puri chi henin thu ti mala ngai tin the line translation mol me kha MP pakhat chuan nang pa hi wat nom ve ati te han ron te khai kan politics in be du dan hi chu awala han ram lui zia rem ta ke o katia ti chuan hei lo en la taila Amritsar lampang atanga an MP Gurjit Singh hey a party of na pohilo en ula Indian National Congress tini Congress ania Congress is on lam nei sa nia hey kan state ade po Congress party kha chon on lam nei sa ni hi chu an ni chu heta central base ani wangin chiang sa reng ni ta ni ngei in India lampang an om do na amai ro chu Gurjit Singh hianin ot taking alak nei lo en chiang ula ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ kan lo moyam speaker dinglam pangani the Indian Express ti hianin khami puri chiana ot taking thutia mane ma chi anrik hloina chungchang ka headline aron nein ti hian aron soita they are taking photographs with me वो ले रहे नहीं है स्वयं मोबाइल चेक कर रहा है नहीं mobile antiri de hakan she ome vai tong thiam kherlo tan pon mobile chu enge kan riang chu mo puri chi chole mobile te photograph te khan in zoom na nei lo rim engponi se Indian Express the Indian Express in anon soi hi in zel photila as the oath ceremony continued for the second day in the Lok Sabha ani ni na a oath taking ceremony chunzom nei chunzom ani na chuan Rahul Gandhi alleged that someone was clicking pictures. Rahul Gandhi chuan tu moni hian thla ala ni aron tia thala apua. MPs from other sides shouted, was checking something on phone. Ti chuan khami an va pu na tilampang khan. Thla ka lalo ka phone hi ka khoi ri ngotani ka phone hi ka check ri ngotani an ron tia to which Gandhi said don't lie ti chon Rahul Gandhi chon dot sai su ti na chang ani they are taking photographs with me Is it the level, sir? kha he ti lai isu mei te hi ni puri chi chung chang ani lawa an mazo na thu te zinga son mo hei Rahul Gandhi ten thu ta ti lampanga hen opposition leader te an ma lampanga thu heta ruling lampang mo NDA lampanga tang hianin thla lan omani an tia hei hi dan kalani parliament chunga hen thalak phalani lo an tia khami kha an wa hau ta ni chu le lampangin thla kan lo phone kan check ri ngotolom phone ka khoi ri ngotolom an tia khati lai anin au boy vel khani ta ni helai hi mo chu mi then kha ten
puri chia be nan tak khanan lo mang le ta tin adin na lampang te khi han ani la an ma ni nge nge pon an thchiang ve wanga hei anen ula lakdan pani cho omaka sele soinu khoya hian nge puri chi henin o thila se an ti le harasa vi ve wangkaring puri chi tan pon mo eng poni se kan sui fia anga tom nan khoi jok jok a pokhen puri chian ot lo la poni se saita nei ti nani lo chanchu khimi lekta na ki anwa join ve anwa fin ve kha ngai ni o tan lak don khan andu na lampang jok jok a ti jon kha INC pa point congress lampang point heta speaker ding lampang a lak thau kha patiang kha ni ya hei chu politics a hanin be chem na chi poni lem lawatin thudik lo chiang sa lu tukanga in be te hi kan simu hun to khop mai ramhlui zia ramhlui politics in beidan technique khachu kan kalsana hun ve toni fact and figure mo khati ang khap ne na kan ti kha a hun to tak chetani khati zo khatun tum video chu niro se